Dosad sam prošla 33 operacije. Jedini problem koji sam ja morala riješiti u glavi je bio taj zašto smo mi napravili 32 operacije i sad je 33. zapravo ono što se ne bi trebalo dogoditi. Jer na 33. operaciji noga joj je amputirana. Rekli su mi kao da kad staviš protezu, ako osjetiš da je to dio tebe, dio tijela, kao da ćeš moći hodati, da će sve biti dobro. Ja u onom trenutku kad sam prvi put stala u protezu i stala na oba dvije noge, zapravo to je bilo tolika bujica osjećaja, jer sam gledala si u noge i onako sam gledala prvi put da su mi ravni, prvi put da ja ravno stojim. I prvi put da zapravo koračam nekako normalno kao i svi drugi ljudi. Zapravo sam bila presretna. Anja je rođena bez lisne kosti. Cijeli život jedno je noga bila kraća, zbog čega je otežano hodala. To je bila nedjelja ujutro i šetali smo ulicom, mama me vozila i u susret nama je išla starija gospođa, znači naša susjeda tadašnja, i pogledala je mamu i mene i rekla je zašto sam to ovako ujutro morala rano vidjeti, jer joj je to pokvarilo ostatak dana. Renata ima staklene kosti, rijetku genetsku bolest zbog koje kosti pucaju i pri najmanjem udarcu. Do sada je imala čak 19 lomova. Tijelo joj se deformira i zato od 8. godine hoda s pomoću štake. I kada si onda pomisliš koliko ti je zapravo od godina života, koliko si vremena proveo u bolnicama, pa samo da se radilo i u čekaonicama i na redovnim kontrolama i sve. I naravno da se pitaš zašto baš ja i zašto se to meni moralo dogoditi i zašto mi se to uvijek iznova mora događati. Ja sam prihvatila svoju bolest, zapravo možda nakon tek prije nekoliko godina. I zapravo mi je sad najbitnije da sam zdrava, da sam koliko god dugo mogu biti na nogama, jer pretpostavljam da možda da ću vjerojatno za nekih 10, 20, 30 godina možda ću morati koristiti i invalidska kolica, ali eto, mislim, jednostavno uživam sad koliko mogu maksimalno i to je to. Anju i Renatu povezuje ista stvar. Obje sa smiješkom govore o svom invaliditetu, ali i obje sudjeluju u radu udruge Mogu sve. Prvotno je to bio projekt na jednom od kolegija Fakulteta političkih znanosti. Anja je tada svojim kolegicama predstavila probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom. I danas, 3 godine poslije, Alisa i Ana prate ju u stopu. Prije nego što sam se počela baviti ovim projektom, većinom gledala na osobe s invaliditetom sa nekakvom dozom sažaljenja, što pretpostavljam da većina ljudi koja nema osobe sa invaliditetom u obiteljskom ili nekakvom prijateljskom krugu to gleda na taj način. Djevojke su od projekta stvorile brand. Mogu sve postoje simbol za postignuća osoba s invaliditetom. Ja sam u životu uvijek imala taj sve neki cilj koji sam htjela ostvariti i preko udruge sam mislila da ću to moći pokazati ljudima i dati im tu pozitivnu energiju i usmjeriti ih i dalje da i oni ne odustaju od svog zacrtanog cilja, jer nema veze što smo mi osobe s invaliditetom, mi stvarno možemo sve. Jer petica u indeksu može upozoriti na problem, ali ga neće riješiti. Popularnost na društvenim mrežama bio im je povod da nastave s radom, jer kako kažu, porukama im se javljaju osobe koje trebaju pomoć. A nema većeg zadovoljstva nego kad znaš da si nekome doista pomogao, pa makar samo savjetom. Kako sve ne bi bilo samo virtualno, organiziraju i druženja. Zapravo ta energija koja se osjeti nakon tog nekog druženja je ono najznačajnije po meni. A kad druženje završi, opet si sam.
Energija koju ti društvo prenese lako se potroši. Čovjek nije ni svjestan koliko je zapravo snažan i koliko može snagu potegnuti i energiju, ne znam otkud, ali kada se nađe u takvoj nekoj situaciji jednostavno, zapravo imaš samo dvije opcije. Prva je predati se i biti na teret sebi, društvu, obitelji i najbližoj okolini. A druga opcija je boriti se. Boriti se jednostavno skupljati snagu, energiju, crpiti iz ne znam, svakog novog koraka. Danas Anjin korak izgleda lagano, no kad u udrugu stigne neka nova priča, nemoguće je ponovo ne proživjeti i svoju. A svaki put kad staneš u protezu, ti ponovo moraš učiti hodati, jer je svaka proteza drugačija. I to se meni u nedogled događalo skoro godinu dana. I mislim da je to bio trenutak kad sam bila najviše frustrirana, jer je poanta bila da mi napravimo amputacije noge, da ja mogu nakon par mjeseci normalno hodati. I onda kad sam dobila zadnju protezu prije godinu dana, tad je u biti sve onako sjelo na svoje mjesto. Ne žalim zbog tog, jer me to ljudi često pitaju nakon 2 godine, jer žalim zbog odluke, ne, nikad. Anja i Renata poslale su nam poruku da mogu sve. Bilo bi dobro da ta poruka dođe do svakog od nas.